Konden engsap teken kasus penemuan bayi di Jalan Tukad Pancoran 4 Blok M Panjer Densel, duga Senin 28 Juni. Jani jak saget buen ada penemuan bayi di tengah umane sadah, di Jalan Mudu Taki 6A, Banjar Tegal Jaya Badung, Kute Utara Badung, dugas Jumat 2 Juli semengan. Saget bayi ini enu hidup misi membungkus saput. Mi pedalem, tega gatian di ngutang no. Kejadiannya entu tawange sawetare jam 7.15 wita. Pas iketut putu aja ketimpalne dede, maka kedas di muka tongosne megai. Ya pas mekedas-kedas, sagetan ningeh bayi ngeling. Maka dua langsung tengkejut. Kanit Reskrim Polsek Kute Utara Ibtu Made Purwantara Nuturang, ulian penasaran, ketut putu aja ke dede, lantas ngali-ngalien munyin elinge ento. Sagetan, ada bayi muani di dhuwur umane membungkus saput warna pelung. Langsung saksi ngorain pecalang Banjar Tegal Jaya Desa Dalung, Demujung, apange teke ke TKP, lan ngelapor polisi. Bayi ni ento abane ke puskesmas pembantu kerobokan kaje lingkungan Dalung Permai, apange man penanganan medis. Polisi ini masih suba meriksa saksi di lokasi. Cuma konden tawange nyen kaden ane tega ngutang bayi ni entu. Polisi ini terus menyelidiki kasus ini. Mada je pang enggal tawange nyen ane ngutang bayi ni. Tim Bali Express ngelaporang.